No te ata tonu nei, whakarewa i te keme pēne a Oriini Kaipara mo tēnei tau kōwhiringa pōti, a nā koea te mema pāre mata mo Tāmaki Makaurau i tēnei wā tonu. Hoi anō koenei hoki tētahi o ngā tūru Māori e ono e noho tonu ana ki te Pāti Māori. Kaya Ethan Oneroa e nei whakamahuki. He whakawhenua i ai anō. I mua i tōna whai kia hoki anō te tūru o Tāmaki Makaurau ki aia. Koenei te pā whakaora i ahau i aku tamariki i taku mokopuna i nāia nei, no reira me pēhea e kore ai e hoki mai ki te kāinga. Kua tata ki te kotahi tau a Oriini Kaipara e noho ana hei māngai mo Tāmaki Makaurau. I tēnei rā tonu ka rewa ko tāna kaupapa hou, kua o kawatana whai anō i te tūru ki ngā kōwhiringa pōti. Katahi anō, ka whakatuwhera e mātou, ko taku tira tō mātou tari. Koenei te wā tuatahi, i roto i ngā tau te kaupea, mai anō i te wā i tūai a Pāpa Pita, hei mema pāre mata mō Tāmaki i te wā iaia i te Pāti Māori. Nō reira, he āhua roa te wā kaore anoa Tāmaki Makaurau, kia whai pare. Nā i te marae Hoani Waititi ko tōna whānau me tana hāpori i whakakotahi hei taituara mōna. Tēnei rā te tautoko i aia, e tāna piti hara, ki te kauni hera, ki te kāwanatanga, e whai reo ai, e whai mana ai, mātou, te iwi ake, Ngāti Hoani Waititi, e noho nei te taimahatanga o Tāmaki Makaurau, i enei wā, i enei rangi nei. E hara i te mea he ara māma noiho kei mua i a Kaipara, I tērā wiki whakarewa hoki a Kieran Leone o te Pāti Reipa i tana rautaki. O tira kua tohunga ka kāriki i a Florence te o haere, hei kaitono mō te tūru nei. He oi e whakapono ana Kaipara ko ia te tangata tika hei kōkiri ngā kaupapa nui o te tūru o Tāmaki ki tua. It's been a tough 3 years. Not just in Parliament, but out here in our communities, out in the streets, where the decisions that are made inside that house are impacting us directly. Ko tāku, he tū matara, he tū tapatahi, he tū pakari, he tū rangatira, hei raukura, mo taku iwi, mo ngā iwi katoa ki Tāmaki. Hei te noema pea, ka kitea te whakatau o ngā kaipōti o Tāmaki Makaurau. Ethan Oneroa, te Karere.